Veliki broj vas, neću povećati, vas toga je već poznato, ali ja ću prilike da krenem od starije, gdje su naši srednjoškolci se spremaju za koleđ. U svakom slučaju, prva stvar kad je pitanje zdravlje jeste da ste svi sigurni da imate sve vakcine. To je velika lista i u svakom slučaju zavisi od određene grupe starosti, ali u principu ono što vam je najveće problem je sajt na koji možete da objavite CDC, tačnije kalkulator gdje možete da unesete u principu upitnik
nešto govorim o exercise, mislim zaista sat vremena ne bilo dovoljno kad bi imala da govorim koliko su benefiti vježbe i fizičke aktivnosti na zdravlje i na našu psihu uopšte. Ono čemu imam osjećaj da zaista moram malo više da govorim. Većinu stvari što sam rekla i što ću reći vi uglavnom znate, jer sam se skoncentrisala na preventivne teme, radije nego hronične, isključivo zato što se obraćam ovoj mladoj perspektivnoj grupi koja, ja se nadam, ovo momentu nije na hronični problemi, ali da kažem broj 1, pisati naravno pušenje i ishrana. Kao što svi znamo, epidemija gojaznosti svugdje pogotovo ovdje je pravi rizik, pravi teret. Principu zašto college age group je možda malo više pod rizikom, dva su razloga. Imamo dvije krajnosti. Jedna krajnost ide naravno prema tom riziku za epidemiju gojaznosti. Naravno, kafeterije nemaju, da kažemo, svaki necessarily zdrave izbore, da kažem. Ali također ne radi se samo o principu o količini koliko se jede, radi se naravno o izboru hrane. Normalno vodeći računa o tome da najzdraviji izbor naravno su voće i povrće. Kada su u pitanju ostali produkti, normalno ništa što je pretjerano nije dobro, znači ne može se računati na kompletnu eliminaciju, ali na minimiziranje naravno stvari koje su pržene, koje su masne, koje imaju jaki nivo kolesterola i koncentrisane šećere. I ono što je zaista ne samo rizik za gojaznost, nego prvenstveno rizik za dijabetes u mladoj dobi jeste ne toliko šta jedete, koliko kako jedete. Znači, takozvani binge eating, odnosno navika da se jedu velike količine, znači obilni obroci, čak i ako su rijeđi od praktično normalnog rasporeda, čak i ako kalorijski nesete manje nego što bi unijeli u redovnim obrocima. U principu ono što postižete jeste da vaš pankreas, koji stvara organ koji je odgovoran za proizvodnju insulina, praktično u kratkom periodu vremena mora da izvuči puno više insulina nego što je predviđen, tako kažem,